Dobrodošli na moj YouTube kanal Repeticije matematike. Danas ću malo više pričati o Pitagorinom poučku. Pa krenimo na zadatak. Ljestve duge 5,2 metara. Naslonjene su na okomiti zid. Visine dosežu ljestve ako je njihov donji kraj od zida odmaknut 2 metra. Ako pažljivo skiciramo skicu, primijetimo da su ljestve naslonjene na zid, a da je zid okomit na tlo i prepoznajemo pravokutni trokut. Isto tako, uočavamo da je duljina ljestve hipotenuza. Ljestve od ruba zida su udaljene 2 metra, to je kateta i još nam nedostaje kateta. Pa imamo. Nakon kraćeg računanja dolazim do rezultata da je visina zida do koje dosežu ljestve 4,8 metara.